अहानबद मरोइब पाव अंगांग अमा सीबगी मतंगदा मियामना डॉक्टर फुबगा लोइनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकाय अतोय थोअनख्रे खुरुमजरा टीवी पाव मीटिंग ताबिरिब सिंह तराम नोकचरी हजि पाव सदन पिजरी खंगबोक पार्ट 3 खुनौ लेकाइदगी खुंद्राकपम जैपलिन एलएस मथोय कौबा चही तरारोम सुरबा क्लास 4 तमलिबा महिरोय अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा ngarang numidang lekhidabada doctor na cheksindabani haina miyam hawraktuna doctor phubага loinana hospital gi mafam kaya amang ata thokankhre थौदोक थोफमदगी ISTV न्यूज न फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना ngarang nungthil pung mari makhairom taba matamda leikhidraba khundrakpam jaipolin alias mathoina pukrida iruptuna sanabada iraknabadagi Thoubal district hospital da laikanana ba pukhalaki haire डॉक्टर ना अंगांग असी सीरे युमदा पुथरो हाइना खंगलकपगी मतुंग इन्ना युमदा पुथरखी युमदा यौरबा मतुंग दा अंगांग अदु सोर होलकपदगी अमुक हना हॉस्पिटल दा पुखलखी डॉक्टर ना ECG लौसी हाइना खंगलबा मतुंग दा मशीन लैरमदबदगी ngainaduna leiringaida angang adu lekhidabani haina lekai miyoi amana fongdorакle yumda pudaro matung sida angang je goina kappa law do go sida in mga tara nei kan sida angang ji lenge makong kau thure angang ji sama sa masin degi isingumba thule angang ji adu goina angang ji hingiba male nam ko hostan laisa hostan pukhalak pane hostan da pukhalak ko matam sida mojo kare tara ko mi yamne matam sida यामदी डॉक्टर जी यंबियो यादवदगे एना नमदना डॉक्टर के रूम दगे डॉक्टर सिंह थोगा डॉक्टर तक सोपदा अकेम तो रोसो असोगने होलो यंबियो यहले मतन तो ECG एना मशीन म लेरम दगे मोन मपानदा सानबो भयाने मशीन जी मोने लौब सब मतन जिता मिनिट कुलोंगी मेया हाय तारे मिनिट कुलोंगी मेया हाइड्रो मशीन जी योरक तबदगे अंगांग जे दमक लेरे अदुगा मयाम जी खुशाउनो मयाम जिना अंगांग जे बाय तबदगे डॉक्टर जी करेता सी नब तो पदगी म्याम दिन नकल थपने थपदगी डॉक्टर जी मुआ तो नबदगी डॉक्टर सी लिप करी गिनोना सिक्योरिटी ना डॉक्टर जी पुथोपदगी म्याम चंग अम म्याम गि वारे नाम जो कनमंगम दबिदा अमा तोगा हजि लेबे स्टाफगर सिंगसी पब्लिक याम बुक बना म्याम दिन थुगाय गि तोबने अंगांग जी हजि अगो युंबु गि साइट गि दे तारे मरा लेबसिन दंदी लीली का अपने हिदा बंता खच्ची लगा हजि प्रेस की मिया म्याम जो उबिरा दि डॉक्टर की कादा यू थंदले यू थजिले दुगा जुनम जो वा नमे डॉक्टर से कमा येंगिनो नियो ट्रीटमेंट फजना तो दि मोने के सीरन यू पुदबजी एगो हि ततबा तो बसि जो थोग निंदे मसी म तो चतो बस थोग तब ओइसनु हैना एगो म्याम लाइक रुमिननिंगी इम्फाल दिमापुर लंबी की कोहिमा अमदी माउ अनिगी मरक्ता लैवा फेशामादा ngasi ayu khangawdana yamna chawna chingning khairapdagi इम्फाल दिमापुर लंबी फाउनद्रे मशीन मरम ओइदुना मफम कयादा गारी सिंह पंदुना लैरे हाइरे मणिपुर के अपुनबगी ngамखै मसागी खुदोंचाबा खरगिदमक थुगाइनबा होनरपा तारबदी लुप नत्रगा लनाय मियोय अमदी पॉलिटिकल पार्टी खुदिगमक एम सुना चपचाना मायोकनगनि हाइना एम सुना थादोरपा चेरोलमन खंगलकले नुंगशी चानना हिमिनरिबा चिंगमी तमी अनिगी अपुनबा शक्तम द सिंगनरपा खुदिगमक मायोक यामिननबा ngasiगी इरेचा खुदिगमकना मिकुपना हुमसिंगना लैबा मथौ तारे हौकिबा नुमित खरनिगी ममांगदा नागा पीस एकॉर्ड की वारशिन अमा पुरकनबने हाइदुना इंटरलॉक्यूटर RN रवि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 453 माथोइदा युमफम ओइरगा नागालैंड युमथंगनरिबा स्टेटसिंग असिदसु एक्सटेंड तौबा याय हाइना फोंदोखिबा असिमक मरै अनि लोंगबा भारत सरकार के मचत अदु उथोरकपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा RN रवि अमदे यूनियन होम मिनिस्टर फावना लमदम मशिगी मियामदा नागा पीस अकॉर्डना अवांग नोंगपोक अमदी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द सोकपा वाहे अमदी वाफम अमत्त यावदे हाइना कयारक हन्ना मियामदा फोंदोखिबा लैख्रे मणिपुर की फुरुप सिंह अपुनबा सकतम मसी थुगाइनबा होटनबा यारोय बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट के स्पोक्स पर्सन कयानसु जनरल इलेक्शन मयादा मियाम तिनबा मिफम अमदी ISTV के डिस्कशन आवर यावना अते टीवी चैनल द खना नैनबदा मणिपुर की शक्तम दा सोखनगदबा वाहै अमत्ता नागा पीस अकॉर्ड यावदे हाइना मखौ पोंगना हाइखिबा लैरबने नागा पीस टोकी चथरक्लिबा वारी असिगी वारोशिंदी मणिपुर के अपुनबगी शक्तम दा थुगाइनबा होनरमलिबा इरेचा सिंगना खोंफम चेतना लेप्तुना अपुनबा खुनागी पुनसिरोल अमगी दमक इहौ चंगसिनबा मतम ओइरक्ले हाइरे पाउगी मरक्ततना तिंबा ब्रेक अमा मियोइबगी नुंगाइनबा सिंबांगजरिबा अइबु मफम चादना लंथोकपिजुना महौसागी कलदा अकाइबा पिहनबता नत्तना अइबु मियोइबगी यeknabani हाइबिरे ngасidi
Manipurda NGO ama thoraktuna aibu mafam chana thambina ba senbire sizina ba loiba matungda aibu storage tank asigi manuda thadabiu maduna aigi anoba mapu ama poktuna amuk hanna miyoiba na koigi mating amuk pangjagi Nati chat lagi ba please ay chat lagi ba election gi matam lo krabadi adu tuma amu unaru phangaro asum tawna mango season chat thabada adum haina winkies mango swiss rolls adum phangaro khangedana Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba please ay chat lagi ba target ke season lo ikrabadi adu dima amu hana una phangaro asum tawna mango season chat kabada adum haina winkies mango swiss rolls adum phangaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July. Special futures. Supply of the study material from Delhi. Weekly tests strictly in the NEET pattern. Free students save secure mark for 80% and above. 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. I think we should run. At once! Winkies Swiss Roll. Yam turabo, punshibu, Winkies am tadi piudana. Papa, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amon pirisi di. Tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbaya andre. Job vacancies. Classic Hospitality Training Institute, Rims Road is recruiting the following posts. Business Excellence Assistant Manager, Housekeeping Trainer, Food Production Trainer, Food and Beverage Service Trainer. Interested candidates meeting the above criteria may submit their CV with recent passport size photograph. For details, contact Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, ranjita@classichotel.in. Phone number 03852415592. Indian Institute of Banking and Information Technology IIBIT is now in your hometown. Prepare yourself to get your dream banking career with the leading institute of Northeast with a record of 7,000 candidates. Free IBPS or PO coaching available. Last date of registration is 3rd August 2018. Please contact 8974875055. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once! Winkies Swiss Roll. Yam turabo, punshibu, Winkies am tadi piudana. Breaking matunda taram nok chirezi makata bapau. Apunba mayai kaba chinjak thingbalup kainona ngarang numidang lekai kayadagi fagalakpa yu little lising anirom kaino thongkhada mai thaduna manghan khre Luki Secretary Khangembam Chanu leimatombina paumi sing the phongdokhibada khunai asibu nishagi paktagi kalhongna bagi changsiliba khongjang asi makhata khigani tungi mirol kanana pagi damak changsiliba khongjang asida miyamna mateng pangbiu haiki Manipur da broken family mayam puthok tanaba loina loina na
afaba khunai ama purakna ba mayai ka ba chinjang no ehlakli ba tongan tongan ba crime sing rape case oro any case sing ase thorak tana ba amasung lukhrabi mayam ama thamami ba maduna maram oiduna mama mapa pung pang sudraba angang mayam ama thorak pase asigumba kaya sigi mayokta mayai ka ba chinjak sing ase thingna bagi damakta changsalak pa khongjang amoina khoina suguma satha jabani tongan tongan ba luf khuding mak loina na ai khoi gi khunai ase musilak laba khunai ase amuktang hingkana na bagi damak tungi mirol gi damak khallaga changsan jalriba khongjang asida pum mangna sagot piu miyamna masidai sida thawai yaung hona biduna ai khoi gi lupna changsan jalriba tongan tongan ba khongjang sing asida saruk ya biu haiduna apun mamai ka ba chinjak sing ba lup ki imaibel sing mai ke digi miyang mafamda no luk sabaga loina paujena se pijari Hazara bada mariba pau amuk kahanna. Angang ama sibagi matangda miyamna Dr. Fubaga loinana Thaubal District Hospital akai atoi thokan khre. Haji Faubi ko inasi mi pijaba pau matanga shana lesenjere meeting tabiri basingbo mukana khulum jari.